fiti ani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha masesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for any adoption. Emma Obibia Aquaba a day about too much GH so. Kana wahala jumedi na ebre asosam for money about a case kapa and so me dey ebe so much for any active for Emma won so wo fie but me dey wadwentra wo fa ensemi ho abetu eye edwa na so for penya wada eye glorious word and power ministry which yankasa yam papa yeah prophet reverend Isaac Obusu Bempa what in sembi aba abetu eye edwa na ebusia form ni nyina eye ne nkomhia wo hye ede efa ye mampanyi dada John Dramani Mahama ehun na mobeka ya wokotena eye ne to the sisho dwumedie eso na no dwada ebi editu edwa esem ye mampanyi dada John Dramani Mahama ohun yese esuru ebie na wosuru ebie ye no na chese ye mampanyi efri eye deep pit mu eba no na efundaka enan na chese esun anase ekura ye mampanyi a wode eba ye na eno na wochi mu se eye fundaka no na chese ya chocho ye 4 cardinal points yi edin abobo ho north south east and west na eno na chese fundaka no de baako egokosi north no de baako akosi south no de baako akosi east no de baako akosi west na eno na chese one omo baba be eye fundaka no so no wo mbebe bie mu asebise bebusuafo manimu na chese ye jana yi bi na ewomu agese wo mu bie so a na wo manim asesam wo mu ebe bie so na chese akwakwakọ ye se they feel disappointed and I say wo mabamu abu na ne wo mu a wo matwa hia e wo ho no behu na wo mu nyina asan wo mu achim na wo de enkomhye we ebebetu eye edwanom dodo na ase na eden ya na chese Reverend Isaac Obusu Bempa wo pedi every NDC amanyoko no da ne da just want me hye nkompa na nkomhye wo be hye dia fa wo mu bia nkomhye bone nkomhye tantan ne chese nkomhye wo mu dwe ho am wo mu enti ase na abusu mo be kaya no kwampo ma Kelvin Taylor edina no to ensem no mu eba bontin de betu edwa na chese wo bo Reverend Isaac Obusu Bempa kokose wenim nya ni nsem hu na wodie no wenim na wanya ise dan da wode nani asi eye mampanyi dada eso na wo kan nsem ede efa ne ho a ebeye no wa se ne nsem a wo kan no ahwe no amu na ebeto no wo ma nani na honom na wonya de wo keka na anya sapa de a said ye wonu wo gina mu a wo ko ede ama eye MPP amanyoko na wo hye nkompa ede fa MPP amanyoko no sansusu na NDC amanyoko no wo mo susu ewo eye ye mampanyi dada John Dramani Mahama na koma wo mo wo ne ho do anase wo na komada wo mo eso anu ntino wo mo nso enhwese bibi boni bia ebeto eye mampanyi no enti se wo no eye ni susuye ena na se eye na adwen mu pom anase eye ade a wadwen ho asusu aye na adwen se wo pese wo ye emfa enti mampanyi dada pande a ene wo mo eboa wo mo enti ase wo mo ne no betwe ne tan enti one diziti emfa emfri eye ne nsam am wo kan ede egu eye edom kuma wo mahye bidwafie no ehu eye efin na eno na ye papa yesuso wonya pinsi a wo kasa ene wodi etu edwase he ganafo ema montoto ne nsamase o ema ganafo ntoto eye wo no Reverend Isaac Obusu Bempa ne nkomhye ase kwakwa because ono wo ye the nation prophet wo kan ebem na de waka embemu anase waka abamu ni nyina no eye nyame ene yi edetwe no na wo no eno mebeka no se wo beka asema emfri eye nyankopom na no na enkomotwetwe a ekoso wo ne eye bloggers bi twetwe nkomo no de etu eye edwa SM enkomhya wo hu ye edefa John Dramani Mahama ye former president hu enya de se eye encontrom enye false prophecy na se omu susu se anase wo modwen se eye false prophecy pa edia ene nyankopon eni ni se de tie nyame abufuhye enko no so nyame enome embra no so nyame eche se ade nyame de beye de begu nanimu asebia nyame enye because onim se eye ade wo hu ne kan enti se die
Yem papa Reverend Isaac Owusu Bempa wo gina so e ka say ensem ohun edify former president John Dramani Mahama ho no eye no kure na se dodo na Ghana fo NGA dia do betimi ama Ghana fo hu no say eye no kure na wo kan say nyame ebufuhye anase nyame enome anase nyame eye den judgment embra eye no so empofrimu ya se de wo kan ye no eye ntra no dey say we tu na Ghana fo say odifo nyame ni pade wo kan wadwen ho wasusu wahunu say de wo kan eye no kure de because ye nyame amode ni di agro sansa munim say nyame de ofane boa won to ne ntem nyame de ofane boa won to ne ntem enti wo ba be kan wo petemu se no akwa kwosha okokom aka say rade fambo ne cheme de me kan ye no minim say ye ntro de ejai kan because one shall na we pa de Yakopon went here one piebo now wo no me ansem a wo kan say Bible na aka say anu edi nchi di meko no adu edi nchi no na say di meko di ehira no eno na ye den edomie enti won kan won sem de wo kan no say enye no kure na wa ba abonte na odi nyame din say bata ho eso ese nyame ni ndia nyame susu eni ni ebedin na no na ebinom nso ese yan papa won kasa say bi da so obeba be hyenkom ana obeba be bie eye eniswade ho nyame ede a kire no eso na afi krampo wosade enome be bata ne kram ebi ensi eda enti we krampo edi adanse ana se we krampo betimi a kire sem eye Reverend Isaac Owusu Bempa enkom hye we pande nyame ene bie eye nani na abusuanfo wo hye de yen papa idi atu edwa as se krampo de ohuni se Ghana fo engineer di to de obetimi aya ne sem wode eye curse ebe bata ne nse no ama Ghana fo agedin eye no kwan so a eno no eye se nyame nipa wo bekasa na enome ensem krampo no ebe bata wonsem ansa na nipa ajiwadi ana se de wo kan ye no enye no kwan so a eno no se de wadwen etwewo esi efabia no fabram e wo tuma dwen etwe comment section eso ebiem so like videos na share e wo all the social media platform obetimi so follow ye e wo ye IG page na Twitter page so tuma dwen _Facebook tuma dwen bia ya me no motena ye etwetwe enkomo Raise Beauty Parlor and Closet e wo ye abeka free pipe down wunya tra first speed ramp na on your right e wo e na wo be hunu Raise Beauty Parlor e wo e bananta de empaboa makeup ene de keka ho wo benya ebi e wo e ho midin e de ekwe sika padasene ye besa ne hyamakram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.